Shubor nakaslem jong unongsan hima. Ka Meghalaya Youth Federation Mairang haka artarik unai tung 8,000 ahusan hapo kajengalam uba Randar Maulong u Presiden bat uba Arius Basayamaj u General Secretary haringkat kidikhat kaseng kilalet banjurep ya ka jaka bapentre ya ka skim JJM kabadan hakasnong omthet benther bat ka PHE Mausawa. Hakate ka jinglet jurip kaseng kalalap baki dan tangki barjela ki batrei hakate ka jaka. Bat habakali ya ka jingdan kini ki barjela ya ka labor license ka work permit bat ka police verification lalap baki dan tang ka labor license bat claim ka work permit ni ka police verification. Haka jing akran berkilat pathai kubor. Hadin ka jing jurep kinong yalam kaseng kilapan pau bakini ki barjela kila trei menta la kumba arsnem AA Henry Kim don ya ka work permit ni ka police verification. Bat kum juru ka labor license ka jongki ki don ki balakut. Kumta nakaliang kaseng kalakentu ya katanat pulit baka day ban pet perman bat dawa baki day ban penbiang ya ka police verification. Kaseng kala ay poru ya ka company ban pentre ya ka ni ka scheme baki day ban penbiang ya kini ki jingduna lem kumta kaseng kan wan biang banjurep bat ladalap baki 4 biang kaseng kan behi ya kini ki barjela. Shu ha ka bayade bat kane ka benta nakaliang kaseng kala ledru ban ujor sha ka deputy commissioner ka Eastern West Khasi Hills district ka kong Anita Kharpor. Ha ka bayade bat ka jing bamdan kini ki barjelai ka work permit bat ka police verification bat kumjo ru ban ujor ya ka jing penslam ban pentre ya kane ka scheme. तो ले लिया लाइसेंस है हाँ एलिबल लाइसेंस सबका भी है आईडी तंग आधार आधार ये बोला फोटो वोटर आईडी ये एक जन कर जाओ एक जन भी सब जाओ खर्चा है सबका पास कोई बात नहीं सब भी ये आपका सब है सबका ngang ada sekretari general sekretari jongka Meghalaya Youth Federation MYF Mairang Sun te hadin pengilawan ban inquiry ne ya kini kinung trei barjela tenaga yang dengan ngilasek ka voter ID kidon Aadhaar kidon te ka labor license kidon te hendrai ka police verification bat ka work permit kidon tenaga yang dengan kasai ngila bu ya kana ka company ba la kom nong ai ponggang ikene ka police verification bat ka work permit ada kimla ben pinggang kita ngindawan kana ka for men ngi kasai ngin bi ada kini kiri ka ni ru untuk sukia ka ngin dap ka sukia marba hang ni pan ni dina ma hak khasiru di bentrai ngai kat karukom ni de ben ai lang kan di khasi bikinang ya trai ngai bun ting ni dawan ni wan ni i bitang di khar sudah bat ya kata ni dap su ka jing su kia bat nga dawaru ya kan company ke JJM kan kenang ban kan perungkam lam ya ki kena khasi jungi ba pinang yo betrai lan hakan ikra ya umthir ah kana lagi ke no pom JJM scheme nama JJM scheme tapi nak pom lagi kan kita di habidai baka area Mairang barang oi kumi la itu mah bi ang so haja tam kilong yo baka area Mairang dan nak kata dia bi pindah kamlan no dan supply lu penbiang ki ye ya ki pe ba angka cina nak kalian tengah kum ngau service star kartang mang badik boy ni dekat jong ka Meghalaya Federation jong Mairang zone ya jingwan inspection jungi mendak singi igini ki barjela buan tereng ni mentai la tereng la arsnem batang apa ni check ni pet ni dokumen dan tang kalibor license bat kataru kalibor kebun kebalakun dia nadu ki benar ke balak adab ki krem dini untuk menta dia habis dia bak work permit adu menta la arsnem la tre kan ku mujing tu jugi bikla tre arsnem bang ni kata kimpat le ya kata bat ka police verification dulu kim don bat bang kwa menang ba nakaliang ke department jeng police
kidiban pej kidiban penbiang ya kini kin pej bah nomor kejing wan tere jungi bar jala pilai i kejing dia hakani karikasi jungi hak balak dam kibuan ke bar jala kibuan tere klaim kata ke police friction lada kilik kam seniu menu bangkit clear na syai lada menda umdan police friction la tere ni ulik kam seniu unlek no klik tuat saya umdan nak leng jungi ni bu kejing dawa ba kidai ban penbiang yak police friction na benda ban song singan hi karikasi bakajit beri yang berlawan kadong katai jungi nak liang jungi mau bion kedu edisi benda te nomor nilabu ru kawai ka bangin bingbu ujung thok ba nomor kajik penslam jungi ban pentrei yak ni ka GGM scheme nomor ba nilapet kat kum kajing i jungi kemuan ba kat kum kajing tip jungi 70% kila yo ka pisah dan kila pelat kita pisah at least 60% ngai i kadang kata kam ba pentrei kadang dam dalam kat kum kajing pet jungi pet nilai i haman leng sinong buan kepala don ketop upat 4 dan bat buan ru connection ke buan 4 dan dan nak liang jungi nglaong isi ba ya kani pidi pen keloi nomor ba kakta upat ba mentala arsenam nadu arajar apply kila pentrei gini bat nadu menta karang dep tang kata 20%. Dan nak liang jungi ni labu kejing dawa kejing ujor HDC ba pidi ban sim kya lem ban kentu iki kontraktor ni beripet bakin penstat ini kejing bu jungi koi pak jing ujor nomor bakin biang gitu ikut kislah di nomor ngila ong hi ba kila tere gitu nong tere do meda arsenam wat tangka work permit claim done ban nadu kata arsenam claim done work permit tin nakaling jungi ong bamla ban pedang bulu claim done dan nakaling DC yang ben sim khai kini kam nakalang tengah kamu General Secretary jongka Meghalaya Youth Federation Mairang Sun kabangiwan ban kenduk UDC kalong menta kalong ba iwan ban ujor halo kejing bombiang kikot kisla ki baterai hapoka company BSC kiba kinong bala ki baterai kiba dai namna kane kaskin JJM kejingwan ujor dengan kalong UDC kalong ba kin penbiang ya ka plus verification ya ka work permit ya ka labor license kibun ki balakut tenakeleng jengi ni ya keren mena bat EDC hapo nakeleng DC ong bangin sakot ya ka meeting ya ka ya kiki nong sim yak tu kam company ban sakot hangna te betul por ong bangin sakot lang ki engineer jang ka ichi ru te ban sa sim kia lo ta te nakeleng jengi ong lakum no habia dai ba ka balong general kata kadai ka work permit bat kala bol license kide ban biang bada kimla ban biang mut nagaleng edisi ru i lai ka assurance no i ong lakum no shibnai de ban biang madam la ban hale ta mut nagaleng edisi mut kinam sha ban le na kam te nagaleng edisi la kula ru mene dengan sakat ya ki police ru ban sadan ni meeting bangin pen baik keluar kene kam nagaleng ni hadin bengela lek injury bang te hapo pici mau suang te ye iba kam hi kalanang ya handrai kam pat biang pat bit kamu tadi kata kabangilik inspect na kanang jemi kaseng kabangilik inspect kalong ba in kampen state ya kajing trei hantai kanang ba kan pinsuk yu pat ba nang snong jong ka than area mairang hi kaba hangne kaba katai ka sus hantai ka bami kalong ba kibatai ba ki ong ba katai tang kunsidik snong ban supply na katai na ka sus nang te